আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ আজিৰ পৰা 2006, 2005, 2004 চনৰ যিসকলে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে সেইসকলক মানে লোৱাৰ আছাম ডিভিজনৰ টেষ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ আমাৰ ছিলেক্টৰসকলে আহিছে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ যাব অল ইণ্ডিয়া ফুটবল টীমত। ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াত ছিলেকশ্যন কেম্প পাতিছোঁ। আমাৰ ইয়াত বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। এতিয়া ইহঁতে ইণ্ডিয়াৰ টীমত হৈ খেলিব। যিসকলে ছিলেকশ্যন হ'ব ইহঁতে খেলিব আৰু ইণ্ডিয়ান টীমত ট্ৰাইলত আমি পঠোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন, অল অসম ফুটবল ফেডাৰেশ্যনক, যিহেতু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ লোৱাৰ অসমৰ যিটো ছিলেকশ্যন কেম্প এইটো দিয়াৰ কাৰণে। কাৰণ আমাৰ কামটো হ'ল ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন, ফিউচাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ এজন ভাল খেলুৱৈ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব। এই চেষ্টাখিনি আমাক বজাটো অসম ফুটবল সন্থাই আমাক দিছে, ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল এজন খেলুৱৈ ওলাব বুলি মই আশাবাদী। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত কোনোবা ইণ্ডিয়াৰ টীমৰ মানুহ আহিছে নেকি? ইয়াত যিসকলে ছিলেক্টত আহিছে সেইটো আমাৰ অসমৰ নহয়, অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ যিসকলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এজন আছে, এজন বেংগলৰ পৰা আহিছে, ইহঁতে অল ইণ্ডিয়াৰ ছিলেক্টৰ ইহঁতে আহিছে। এটা কথা, ইয়াত এই দ্বাৰাই আগত যে আছিল হলেশ্বৰ নাৰ্জাৰী এই দ্বাৰা এই ছিলেকশ্যন হৈ গৈছিল নেকি? হলেশ্বৰ নাৰ্জাৰীৰ ঠিক সেই ধৰণৰ নহয়। তেখেতে আণ্ডাৰ 13 খেলি, জুনিয়ৰ খেলি আকৌ চাইত থাকি এই ছিলেকশ্যনটো হৈছিলে। আজি আশা কৰিব পাৰেনে ইয়াত ইণ্ডিয়া টীমৰ ছিলেকশ্যন হ'ব বুলি? নিশ্চয় পাব, এজন দুজন হ'লেও পাব। কাৰণ অসমৰ আমাৰ লোৱাৰ অসমৰ আমাৰ মৰমৰ খেলুৱৈসকলে আহিছে। আমি ভালকৈ যি ধৰণৰ আমি ফেচিলিটি দিব লাগিছিলে এইটো আমি দিব পৰা এই কাৰণে আমি দুখিত। কাৰণ আমি যোৱাকালিহে খবৰটো পালোঁ মানে কোকৰাঝাৰত ছিলেকশ্যন কেম্পটো হ'ব বুলি। মই লেটকৈ পালোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই ল'ৰাবিলাকক কেয়াৰ কৰাত অলপ আমাৰ ডিচিপ্লিনটো নাথাকা হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। थैंक यू। हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से यहाँ पर आए हैं और असम फुटबॉल एसोसिएशन, द स्टेट एसोसिएशन के साथ मिलके ये ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं। 2005, 2006 और 2007 में जो डेट ऑफ बर्थ हैं लड़कों का, और बाद में हम गर्ल्स भी देखेंगे। हम इन एज ग्रुप्स के नेशनल टीम कैंप्स सेटअप कर रहे हैं, अभी शुरू करेंगे कुछ महीनों में। तो हम स्काउटिंग कर रहे हैं, टैलेंट खोज रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो असम को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि और यहाँ पर तो इस इलाके में तो हम पहली बार आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ प्लेयर्स यहाँ से नेशनल टीम में पहले खेल चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर टैलेंट है और हमें देखना चाहिए, हमें खोजना चाहिए। तो वो ही सोचकर उसी आशा में हम यहाँ पर आए हैं और आशा करते हैं कि टैलेंट हमें यहाँ से मिलेगा। देखिए, अपर असम जोरहाट में भी ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है, ऐसा सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, और हमारा यह लोअर असम में कोकराझार में हो रहा है। इसमें आप लोग किस टीम में ले जाएगा और कितना सिलेक्ट करेगा यहाँ से? कितना सिलेक्ट करेगा वो तो टैलेंट पे निर्भर है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को बुलाएंगे ही। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे प्लेयर्स को, कोच को इंटरेस्ट हो और बुलाया जाए। और हम 2005 का हमारा जो प्रोजेक्ट चलेगा नेशनल टीम का, वो प्रिपरेशन का वो टीम बनेगी 2025 अंडर 20 AFC कप कैंपेन के लिए। और 2006 की जो है, 2006 में कुछ शायद 2007 के भी खिलाड़ी चुने जाएं। तो 2006 का जो प्रोजेक्ट है, 2006 की टीम वो प्रिपेयर करेगी 2023 अंडर 17 AFC कप के लिए। तो ये अलग अलग दो प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन टीमों के लिए हम यहाँ पर हम सभी जगह पर हम देख रहे हैं। तो जोरहाट में भी, अपर असम में भी हमें आशा है कि वहाँ पर भी प्लेयर्स मिल सकेंगे। बढ़िया, थैंक यू सर।